nesa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni wakana wa matuku 5 mwaini we 10 mwaka ni wangilili miongwele na itatu nina wekwatio kana ni watinda nesa vonde wala watindela muthenyani wa umundi muveano ndwa kusakwa mutongo itivingwa tano ya mukamba kwithiwa kisizi chaku cha kumanithia kila ivinda tukumbanisye Mauvoo kuma isioni sigwa thukanio cia nthi ya Kenya katwamba kunengelelia ala tukumbanisye kwa ukuvi ala tukumbanisye ni vamwe na muyumbe wa matungulu Stephen Mule kukulia atongo ikwithiwa na ndai na ngwatanio ya kuthukuma mwene nthi. Zama ya kiwu mbungeni ya Masaku kuenekethia alame une wa milati ya kiwu mathui mwena kuungami wa maithukuma. Ene nthi machatune kukulia serikali nene na ila ya Kitui kumatethia na liu na mbeu ya kuvanda. Na amemba mamunda wa matuwenda nokuya matungulu kukwithwa ni maofisa ma polisi maivanda mondani usu. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhocha tiumanithie nyenita wa Robert MUTUKU na ke Sharon Ndinda twalila Mauvoo kwanzia ya meko. Tunengelelie mawoni maku kwa ili tatu kenda imwe 5 ila namba yitu ya utumani mkuvi waambie na ndeto Mutongo TV. Na tuyambia Mauvoo maitu ni kana muyumbe wa matungulu Stephen Mule ni wakule atongoi kunengane ndaiya na kwithiwa mengelekanio nzio kwa mwene nthi aiweta kana wenu kuende ya kunenga atongo yonthe anyuve ndaiya kisioni chake. Mule anena itina wa kuvingwa milati kiwathukanio kisioni chake iweta kana maunduni maendeyo yathukuma mwambana memba sakue mambunge Masaku nthini wa matungulu na ndeisa itikila matungulu isukumiwe ute kana kukosa ndaiya cia utongo iponi mutisia ena Mauvoo. Muyumbe Stephen Mule inena itina ukomana na alimu na kumai ya mavuku mausomethia manyiwa na kwikanesa mitia nini aweta nonginya tongo imeyumbanye kwikanesa na kana TV ndanthe makethia wa utongo ini nonginya matie mbeu nzeo kana tongo yangi matonya kwikwatwa ivindani ukite isioni ila maumite iweta kana nukuendea na ukwatanya tongo ya lanyuve nthino isio cia kilio mbunge cha matungulu nzawino ndiani etwikune miaka yonthe lakini no lazima ngatia mbeu ya ilo zuve mbai Kalonzo ndazia itwikune yo gamba miaka yonthe lakini Kalonzo nake nuendeo na utwe wizethi yake za utwika ni waze warita ni kwati wa ngumba cia iloti lao memitota betelo makwata Yesu ninyo munaza kuyaya amundu no kumya maiga kwa mane amule na kwa nenda kuoya ni digologe wacha wenu muyaze ni gara au mane mwe ndo mwe ndo basi na kwa ni mwathaki ania nditwika be kundunguthi pama tunguluwe zaidi abe mutongo yukokoa nandu meyumaku mwako tutabiondo tuwekala itu utabwe mundu mule amukenga ngaya ziana ine zaini ndona muima waune kana ndikae vaendekethi vatoa kunewe atongo indai isioni sionthe iweta ndesa ukwatena na atongo imatena moloto musio kuyenende kana atongo yalangi anyuve kaundini ya Masaku ni makwata mba uizethi aba matungulu wa imundu mathingiria anina itumizia uneno kibuthia ikindu kithuku amaito ai mweze kilango nea kibuthia ikao na mule ndombitu na ndiwo ombe wanenengeto atongo inenga inga mejetheka ayunundu mule ukie ba atongo ya zakwe ukeza ile ameinena mukutano nenu ni nyuma na makoni yakula na akenga ya tume anyu kumanda atongo utongo yuma kwa ngaika na yuma kwa mundu amundu yuge le yaze kalaka mundu geta wa mule no mama mule wo nene kamundu ma kwa mora ne kamundu ni mwenda kibudia kana biona kibudia
ama tumulutia na kikudia na imu katabanyo ndiza upate ya na tongo wini waseleke sisi imule neza na nene kete befa za ili ba ndiza ukwate ya na tongo wini waseleke na maa leo nenga ndo mama tungulu ndaya memaanisha meinenga ndaya na meimunenga ndaya na maimika mutethia ni kolokolo kwa saa 6 na weyo na yetu neka lile asinema miaka 10 na hii neona tazie mabisa hizo mtaachana nayo na nye kila nesi na nivata acho na ndo mama tungulu ngewelenge ni ya mundu na muwe hizi ile mule kanawe kundwendete mule akeja kibila kicha MP nundu wela ivawa matungulu timo dalu lakini wala ni mone lele watu ikata ota wengi makula tongo kumanengene ndinda ya isioni la manyuvetwe owamana kumaithukisia na kutonyela kumanya mathina la mekumbelete nendi vate kwikalata kutongwezia ndwa tiku yutite na kutongwezia ndwa ni kumanenga ndaya na kumanenga ajima ila yanete nyambona ini munengete ndaya nyambona ini munengete ndaya hivyo mchezo wa uongozi atutaki na tutakuwa imara na mundu lo kuvuja Kalonzo ndio ukuvita ndeva ate na mule ni kala sikalo tu mando zumbi na kundu vatonelela na no umbingiza yani uli nitoba nguku ikaigwa mudhoni tafadhali tutaheshimiana na hii watu itafanyia kaloza kwetu aume subi akizio jagu na mwenda ikala nando wengea neina ene ndia mai mutuone na mutuone mulengi weta ndeti kila mwene ndia vinyanyiwe na muno kisioni chake na nukunga makwende ya weta uwo akiwala beta wapo nena mubaka yesoke na bandu batoma ubinewa mundu wa matungulu ne weta enda walukande azoleka mundu abalukende azoleka mundu twimwe na imwe zindia amukenga na ndika amukenga kwa hivyo ewe zindi bata na udhewa mbwa mbui twimwe na jau ondine masaku nyene toboni mutesia Muyumbe wa Yata Robert Basil ni wawetakana muungamo wa Musumbi William Ruto wakana maundu ni atatu nthini wakao wa kukitana na ulusani wanene na kukuna keleleni kwitha wawetete ou aendeye kuandika mianyani nne ya utongo ya ndomena masola ma ulusani. Basil yaweta amwekatiwa andwala Musumbi unaingie mianya ya ituisia nthi ya Kenya ndisianza kana mabasanda maendeye kukunikilwa ta ula unai ofisa munene wa Kemsa Mwandu Teri Ramadan. Benjamin Mwaka ena Mauvoo. Muyumbe wa Yata Robert Basil noenda President William Ruto hathukumithie hate kumakenga nthi uneni wake nthini waka wa 10 lusani ula winguma wa mambo ni matatu. Basil nwambuthisia hamwe maofisala President wolotle tama basanda tolo na ofisa munene muviano kunaicha ndao wa Kemsa Mwandu Teri Ramadan ula kufikia oyu ukunikili kukonya ulusani ofisini wake uende chambe itu ya ni mustali ni wambe kukitana no ngei kana corruption ila itu yende Kenya na itu onie ainenga wea CEO wa Kemsha ulona ungametwe nundu wa ungei ulona ende ndini wa Kemsha ila itu inanga na ndawa Kenya itu ya ndi ya Kenya na kuosa mundu mulunje weani kana ungametwe nundu wo ngei ukamunenga wea wa ambassador witho kuikutuonia kana ogita kunena lakini meko ma kilonena maivo kwa Mr President tezano mine ya useo uyaza kana wenda kukitana no ngei na kana corruption Kenya yitu tafadhali tuonye na meko nwaweta kwa President kunenga NMB mena masola molusani miana menene ya utongoi nindekeo kwa makilima NMB na muno asomi halama ende kumanda ivalua na mena mavalua metikilie haundumwa na mituo mitheuvyo na mikele mavuti na nola mena makoani mongi
azu ndwaile thu imanenga miana ya mawia makwani azu matema thelu waile kosa antu ina ciana citu asiine masiaite ciana na etu asomu na anake asomu alame omanda mawia kutu iko sete andu matona kunewa miana esu unengana ndwaile thosa mundu ina makwani mongei ukamunenga wia pe andu angikenda me omanda mawia na muno andu mamuika alainge mo matema wiani ingi muyumbe uwayata nuwawetakana kuvindwanywa kula kukusiweyo kwanza mama minister ni kindu kithoche ni kwithwa mama minister manaye manambia kumiambia methoni ma NND ma minister kumwakamba Daktari Alfred Mutua hathamiwe kuma muviano wa ndambuka na nthi cianza na kuthamiwa muviano wa utalii nake Mwandu Peni na Malonza au muviano wa utalii ngina muviani wa nthi cia Afrika milono wasua EAC na maundu ma nthi numo Indono uyovo nthama nene sesoni thi ni ila ya Minister Moses Kuria ula umie muviano watandithia ngina muviano thukumi wa NND yani Public Service. Musumbi wa Kenya ni wikie rishavo kana bindwa nyamiana ya appointment analona nengete mawia ma ministry kana ma ministers na ma ambassadors na ma PS na naenda kwa asia kila wikie kionania niwe wiye kio cha Kenya lama naisie kana la medhito mai complain ando alosa kuite Vilingi wa Mauvoo kuma vamusino ilovi nye nitawa Benjamin na Mwakam na indi nuitikilana na muyumbe Robert Basil kana kausuwa kukitana na olosani no kelele mawoni maku kwa ili tatu kenda imwe itano ingukunikila twende yete tuisonga na mbeni kana zama ya maundu maki mbungeni ya kaunti ya Masako niendekethia makontrakta na mainjinia alama nengo milati kuthokanio kaunti ni kuthuimawa na kuungamiwa kwa bakuvi kavinani kala matwaisie uya o zama ino itongwewe ni mwene kivila Daniel Musyoka yane na kavindani kala yatambuka kisioni cha kilango kila kimatu kuthuima ngome ya kiusini wa Mathauta ila inasiite kiwu na chavikia na kungala kumana na waki muthuku balaingi zama iya tambuka ndovoini ya itundu imoni ila ikatini ekalakala masinga na kuendekethia kiwu chayo kinya ikwe misieni na masokoni. Ben Musau na Mauvoo. Itongwewe ni mwene kivila Daniel Musyoka nzama ya maundu maki mbungeni ya kaunti ya Masako kavindani kala yitambukite isioni sia matu na kalakala kuthuima milati ya kaunti niendekethia ene kandalasi ala mane wa mawea kuthuima wa na kuungamia wanthini wa uthukumi wo nyene ya sia governor no thukumite abage baloto na still department ni thukumite baleto lakini thino la munene ni engineer ne wawia na contractor ne wawia andu azuma me umezi na me uthukuma wia muthuku nebo tu kulia andu azuma minao ne wawia ezo supervision ni yethe yulu ni kana withia sindu ila me uthukuma wia la me uthukuma ni mathukuma wia musio nundu twikwatia ta project izu na nenganitwe matuoni ina nina nenganitwe na contractor ni wona ilite uthukuma nesa nondo uyosu wa kuthukuma nai ni wa contractor usutiwe wa governor uni tina wa ngome imwe ya kiwu na ila inakitwe ya kusiya kiwu usini wa Mathauta kungala itina wa kwitha ya kiwe na hii na kuvitu cha kiwu we anzio na se uwiwe lakini kila tuto na upoli tani chairman wa kiwu immediately after project ila ya nengana no zio together na supervision nzio kanowe together ni wa kunekaneza nondo we sune twethe ani na bingite kiwu aya liki kiwu cha dichonde kila ngwenda upoli ni uya wanengano andu ala maito yuzi baba itsu ya twa me more serious nondo kulinga oto na ko ni na kiwe lakini kiwu chonde chauma na mwenda wasichali kila uja cha embe liki na nenda kwaza yusu ni contract ona kunya uya choni izuti 40 kemlimo wa mondonge andu ala maito mazi babishe the engineers let's be more serious nondo embanga abana watu nega bisozi katubukome ngabana enda kuona resort shake luko ubukoma kitike luko kone ke visa lakini hiyo it is very unfair to you tell that kazi ya kinabana na zile tsiwe yani yote byandu yethe ne few it is very unfortunate uziwa Mathauta vile je kutu wa
na la kuna ikiwu kidabitite na jamii na utilika jaga ku floor kiki on the cake kwado yobu kezela uja who na kwa in future let the community engineers be very serious and they will upon the governor also to crack with na ndo alama yake tu oingi za mainoni endekethia ndovo ya itundu imoni na ila yikatini ya kalakala kwikiwa matangi maku ya kiwu na vatonya kakikanyai kiwa ene nthi masokoni na misini ite ni pala be bwa ole itundu imoni la ya nangi kita myaka ile mithendu na we the residents kana ndo mava kalima vai manathi ni tamuno ni kiwu tekiwa solar panels la siba na UN ndi metundu imoni mena moyo ondo na maita bakibu kinge muno cha kicha 3.7 cubic asisio ndo kete yona mwene ndo eno tano kila kitia lete ni kukirete plate no kiwo kinge tio kule cha kiwe munanda na mkimatangi tiki ya yolo raised nikira tikinengane na ko itheo mikuyo na kila kingi ile ya soko itawa kwa mbenge tondo ando no mashe kiwu nitwoka bandu beitwa itundu imoni ye kalakala ward aitwe the yawe ya musio waziri waito akwatia nena governor komiti ya kiuma na kunienesa oba bombo nzeo na oba sola nzeo we the abe na kiwu kila tu okolie kiwu nondo jilando mamina utapa mali ikiwu ketiwa kitikite etu nindi matangi ma storage kana we the kiwu to na mundu akoka kudeswa no hata bekiwu Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kumavae katini kakalakala Masinga kauntini ya Masaku nyenita wa Ben Mosau enendi kuma location ya Chatune Kitui cha ithio nimeka ila serikali nene na ila ya kaunti ya Kitui imanya ikiseli wa utethio kumanwa na nza ila imekumbelete maine na nandiki Mauvoo enendia ni maweta kumanwa na nza kuikinyia mono kisioni kiu maundu ma uimi kwa ni matonya ovingi sikavanene valama kule serikali ya Kitui kwisilamu vya wa uimi imatethesie na mbeu kavindani kambua ya El Nino ikuwetwa taikuwa vandhi ya Kenya nikanako kitana nanza ilame weta taimete misini yo Onesmus Chalo alivoti enendi kuma location ni ya Chatune ila Kitui cha ithio kaunti ya Kitui ni makule serikali ya Kitui kavindani kametelete mbua ya El Nino kumatethese na mbeu kwa kila maweta kana kumananza mbingi ila ikisioniki mayena mbeu matone kuvanda na walama kwenda serikali ilikilina kumatethese na kana kukitananza ile mekumbelete kwa ivinda yasa watondo makwelesya adena thina mwingi na rewe mbwe ikukane El Nino na dena mbeu na thire banda jo andu angi ni mwayumbanitie mwitheni mwiti kana ni terele mbwa tijete we mbeu nikenda withe kila mundu no akwara mbeu avya abana enendea miweta kumananza ile mavinyeta kwa ilungu ya saliwu atethio ula withito wenye chisioni sitiwa kuyana na kutumwa amwa mawama saliwu kavindane kala matamboka kwa samolio nduwa inengwa kapatania kama na ina ruyiku imuru yerwa wake bayo gila bandu benengwa tilo ina andu atute igutelwa tutelwa ende udelo vyeku na wana nje ruko joka ku tenda mbeu izute bande tu memolioni ite kwate kindu jitu te to bemuti na yumenda serikali ya kaunti ya Kitui nya ichembeu kwa metuke ile tonyekana mbeu wa mbua kuinga mundu izute na thina na tite zibane nzai na iwoka uthambie we baka wibukewa uthambita nake baka wibuti womwe nazo kangela ine wa molio we wane mundu la wa Kenya undu zuri wenda utobe ni makule serikali sionde ivo ya kaunti nela nene kukwatana na kuongela iwango si aliwu atethio no kana kutangia nzaila yende na kumailitia na kuanzia kisomo maskulu ni lange molio tukwate yonde withekela mundu ndena thina wa kindu na ugwe kwa genuka nuko yubona madukweli maro wale mutonto ona wiyovo enende amenda serikali ya kaunti ya Kitui kwisila movya wa malelu umaservice to malelu ratu isioni isuno kana kusevya miendele ya ngalila sionya ichale wotethio isioni isuno kumolela mwendo mwaso la methito maitambuka kulati molio ila wamina kuvika isioni isum ivye wanangabana Julius Magao amalombe nitakunuvie atakunivie tena wendo mwingi muno mundu wa kukwenda tazi ati ko ivye Kitui county muno ko gwito Chatune tena thina mwingi
kibuti kwara kwa thina tinguza kibu cha murondo na tikwara kibu kwa thina niti kwenda kibu rongelangile kibu na niti kwenda na wo molyo na wo utumanthie nziela tukuthukumata yuthi kazi kwa vijana ithukume withie molyo ni wega kwoswa ngaba na uzizie mabalabala na motitemewa ku miti kwi mabalabala andu tikagwa magwa tikagwa tikitwa mojari tigwa na ula muteketeke titwa mojari atitio ka ingi tikigwa ingi tabika balabala tigwa ingi tiyo thika nitikwenda tindu izithele pio tivika myake twingi yukite amolyo buka yewe ya nirivoti abdingwa Mauvoo Mutongoi TV kuma chatune kitui cha ithio va kaunti ya Kitui nita Onesmus Chalo. Ni mubea Onesmus Chalo nundu wa Mauvoo asu na indi muimusio evanga mbwitanesa kwambia na nusio silikali sio ndesi ya kaunti ila sienda kunenga ne mbeu ikanenga ne vindane yala ilite ni kana enendi mbue yua methe na mbeu yo ndikunikila mama woni maku kwa ilite tukenda imwe itano na mundu ukwasia mule ni wane na nesata muyumbe kethe wano kumini athukumene nthi mapisio cha matungulu yasieta wa nzokolo ya mwea emwea ndingi na indi noneni wa muyumbe wa matungulu yasekana nukuthukuma na ene na atongo yelangi asa kuwe kisioni chake wema woni maku nimeva ili tukenda imwe itano ni kumakunikela o twende yete mambothi umwavanini tusiokethetie Mauvoo. Kinengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini. Musio twakoma na nthini wa kilungu cha inengo twikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Kile jo kidogo twende. You go as your big get up. You apart from passing where you know and wrong is chunu to 90. Mena sinduni na chindo na kitu. Mundu wina kinengo akakosa mundu wa umupata mbau ni kwa kana akalea kumela. Kuna mrembo mwe unawe na kinengo cha kwana kaje sindusia nyumba kana interior deco keke waumbe halafu ikasolo. Mbe tukwatiane na producer wa mbali before wambo this school. Nikinduwezi weka nikinduwezi yungi school yu mambundi asia kindu kila nisi ye nita ku confirm kila nisi kana ni jago Yesawa vyo Iziva Mutongoi TV nitwiyumitie kukwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni dancer na ni MC koma na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa mbe ya saa 4:30 pa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba. Mundu losa kuwa yembe timwini mundu awiyane ona wa munenga yembe yeba emanyula nayo wone tabe musina kana itinga yesi lapo. Usu ni mundu wesinesa kana umanthi ndwichenga maundu mesite kweta na nonginya mundu akaliuka na evinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta nimbundi asia mundu na nimubundi asiata mostly nyando alangwata amakiwia withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena kosi ingi kana mundu tekitokele na mubundi sia kuma mundu naketha hena wendi kondwa kwekethia ni wakwata cha kwitweta ovamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwani wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku niwambia tumangomboka ehe kwata yuyu twebuti bonenge nonie uyoswinya kondete na gona uya maseo kwanenda kikomba kainga uomboka sukuma spinach ilobi maluga la matemange ngoko ngasui yana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange nimeva tumeta katakata lensi kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kwida ni baba na ndukiatikile kutulwa ngoni ando niwe wisi vala umete na kula wendete. We are
niwia komana nake Steven Mwema kilunguni cha wea newea kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 pa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba. You no withukisya Mutongoi FM wibala ui kwisila app ya Mutongoi FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongoi FM kana ulike kwa www.mutongoifm.co.ke. Mutongoi FM ngwatanio ya mukamba. Mauvoo maituvikia va Mutongoi FM methi atwiyumbanite tumalute matindie matoni kwaku. Twina kithito, utonyi na ukumba ula ukwendeka kwanua mauvoo kula methamani kitwe. Wasia wa Vilingi wa Mauvoo wina wasia musanza mukuna mukelemu nokenda kuvikia onde alama tolonganile mutondoni wa umandhi. Na indi kwe mbua, sua na itulumo na omo wa ilovia italo ya Mutongoi FM niye kuambuanga itulumo isu kukwetia Mauvoo meo na mediomo. Twithiane kila muthenya ova Mutongoi FM ngi uvuvia Vilingi wa Mauvoo nyanita wa Octobius mbidi. Mutongoi FM ni ngwatanio ya mukamba. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Unakuwa mji wa Bwana. It will be a place of revival. It will be a place of miracles and signs and wonders. Kitui, behold, restoration is coming to you. Pastor Wilfred Lai, in conjunction with Kitui Pastors Fellowship, invites you to Kitui Big Crusade to be held at Kitui Stadium from the 12th to the 15th of October this year, from 4 p.m. to 7:30 p.m. When you make wrong decisions in life, you will end up in hell. God has sent me to you to tell you, this is the time for you to repent, that you turn away from your wickedness and turn to God. Tuachane na watu waendelee kuteswa na wachawi ama tumalizane na wachawi. Wengine wanatumia uchawi kufanya biashara. Your time is up. Evinda ya kujiyadhela. Come, let us plunder hell to populate heaven. Nina udho chengi tuendeye na kumanithia. Serikali ya kaunti ya Masako ni ya kwata miyo ya aitimandwa ni kuma serikali nene ilaiva niwe kunai kwa itia sumandwa ni kuma matuko miongwele mamwayo wa ikomi. Mauvoo amaumbulwa ni minisa wa uiti serikali ni ya kaunti ya Masako Dr. Daniel Yombia ulawa wetakana kuisilangwa tanio ya serikali nene na serikali ya kaunti UIT ama kethia wa maikwara ndevi ya shilingi ngili 5 kila mwai. Daniel Mwangala na livoti. Minister muveano wa uiti va kaunti ya Masako Dr. Daniel Yombia nanena kavindani kala wa kwata miyo no kuma serikali ya kati ni wanesekana muveo wa uiti withano naicha kwa aiti mandwani nikenda kugithekana ene nthi icio ni cia ndwani ni metha maikwata uiti ula wailite vate kuthina. Gavana wa Masako, gavana wa Vinyandeti nitungia serikali wa national government muvea munene nundu wakwitikila kupati na naito na kutunenga miyo ya kutumiwa ni community health promoters kana aitiala tukosa mautheu ma community na bakwito tuitarajia kukwata kit kana tukotoni
maana eli ngilile na maana nyanya na miongo mwonza matuko miongo eli akenda mwai wa kenda twakwatie makoto ni maana kenda na miongwena na matuko miongo eli na mwonza twakwata maana kenda na miongo thanthatu na itatu na umundi twakwata makoto ni maana kenda na miongo mwonza na inya makoto niya mena sindu tai kithimo cha andu aima cha uito na kithimo cha andu anini cha ciana na kithimo cha usisia ndakame na kithimo cha usisia sukali na kithimo kingi cha sukali na indi torch ya umatethesia uyosu na thermosi na kendu ka kwiki andawa na indi first aid kit ila ina sindu ila itetheasia ila mundu wethi wana accident kwa ukilo mwaitha na sio na kila kingi meukwata ni simu nikanawe thie sindu ima mundu la mona ni capture data na mathukuma kwa nundu matona kwiko wengi numbula kana serikali no akaunti ya Masako ingwatinione nela yakati kusila muveani wa uiti nisi ukwatiene na kwikithe kana ndwa ni makwata ndivila sielite ni asia you community youth promoters isito kuya kungi new launch wa ni president Kiricho matuko miongweli na ituko ukito tika launch matuko asu miongweli na tuka launch kangundo nikanatuma ye na tuende na kumeka sensitization kana kumabundisia nikana undu wikwe kwanza ya kwaila ni asana Masako county mwena ndumia na promoter asia kana ubo wa ndivisia community youth promoters uilitao national government makauma sia gilile na maana 5 na ito county government tuna budget ya gilile na maana 5 kwa ukilomwe kuambia mwako wa financial yeno akembe atona kwa ngili 5 kwa mwezi na ni asia launch 1 2 tabwa indi payment ikambia indi ni asante Daniel Mwankela, Mutongwe TV, kuma hospitali no Machakos level 5 county ni ya Masako. Na ini tikwatia iseso yuya aitimandwane nije kwaila tuisonga nambe nikana serikali ya kaunti ya Mombasa ni yakwata ndawasi ya kimanza cha shilingi milioni mwonza kuma muveani wa konyai cha ndawa wa kemsa ndawa ini kilungu cha ndawasi ya milioni 500 ilevani tuwe kunyai kwa serikali ya kaunti kuma kwa serikali nene vala ainena itina wapo sandawa hii gavana wa Mombasa Abdulsamad Nasir wawetakana ni kutethesia vanene kuikithia ndawa ni sia kwatikana ndini wa hospitali onthe. Angelina Mose na Mauvoo. Gavana kaunti ya Mombasa Abdulsamad Sharif Nasir ainena itina kuvokea ndawa ini wawetakana ni kutethesia vanene kuikithia ndawa ni sia kwatikana ndini wa hospitali onthe aiwetakana chumane chukitenime kuikwatio kukwata ndawa ingi. Mine is just to say a big congratulations to the team from the health department, both public health and medical services. This is a journey to make sure that our facilities are fully equipped with medicines and disposables. This is the first lot. By next week we're expecting more drugs. The NHIF program that we had to make sure that our people are under health cover. Ndawa isi anenganwe umundi kuma kwe muvyo kunyai cha ndawa kana kemsa nisi akimaza cha shilingi milioni mwonza na sirawetekana ila ikaitwa chumane chukete kiedhiwa siya milioni miongo ina na dhanza tu. Hizi za kwanza ni milioni takriban 7 na nyingine za wiki ijayo zitakuwa ni milioni 46. Kwa hivyo dawa ambazo kwamba zinaingia katika facilities zetu itakuwa ni milioni 50 na karibu milioni 60 za dawa ambazo kwamba zitakuweko. Kando na ile NHIF ambayo kwamba tayari tushailipa na narejelea tena hatuna deni. Ingenu kuwetekana kwao Unimaivete NHIF kuyenenthi alama teto nyangilie 13 na kunengane ndawa masivitali ni valaumbula kana masivitali onthe mena ndawa sia kuyana na ulo kuwetekana wai watho wake wakwelia maundu ma uitika vindani ka campaign. We have already finalized giving out confirmations to beneficiaries and their families. Today they are in Jongo and I think we have 2 more sub-counties remaining, that is Kisauni and Mvita. And thereafter our anticipated 16,000 families has already taken effect.
We have paid our medical suppliers. We have paid the NHIF. So now ours is just to pray that people don't get sick. But if they do get sick, at least we have what needs to be done. Wanawiavo Minister wa maundu ma uiti va kaunti ya Mombasa Sobar Ahmed ni wawetakana NNDA ngili 15 na ala maandikithitwe na NHIF ni mambete kukwata uiti masivitali ni maserikali mateku vya kindu. Sahi tu mgonjwa ambaye amekuwa registered na NHIF anaweza pata service right now. The ones who have been registered can access service. In fact, all the 16,000 principal members can access service if they visit any of our facilities. So as His Excellency has said, we expect at least additional more trucks in the next 2 weeks from KEMSA, where His Excellency will flag them off to facilitate equipping our facilities with more commodities. And thanks to his initiative under Mombasa Care, we expect 80,000 members to benefit from this cover. Ngilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Itina wa memba mama tu enda na okuya matongolo kuthingilila kana maisi wakaitina na mekuvanda meonda yo ila methitwe mayombania kwetela mbua umondi mawisa ma polisi ne matumia nzeve ya kweticha methoi kusembania aimi ala meuvanda meondani isu enendi ameweta kana matambia ala maende koswa ni polisi tima kwendesya kwa kwithiwa ni vinda ila enendi mailite kuvanda ni kana mamine nzai sionisio na ingi kwithiwa koti itavatite amemba akulika meondani indi vatite ndongo isio nene ila siukite ya utongoi wa monda usu boni motisia nukuelesya. Uyotanu masani makio kwa memba ya kulika miondani yona kuambia uvanda mbeo miondani la medhetu maisevya neta mbeo kuyambia na utanu mwingi mena wekwa timunene wa kuiminonesa. Ito likiletu ambesia kubanda tuitunga muvea mwingi munobyo ndene wa mundu usio kwetwa mundi tuyo mwenda akiyete ithoko we mwenga imuthi utukulia yuni nundu italika tubande munda witu na ende tamina kubanda munda witu tilikete mbemba na mboso na nengi tienda muwa. Ati no tanu ndo tutungiwe munda witu ne matuenda no tiboya ngai Steven ndambu kimoli ndakoko to theni ondo no theni andu na twinirwa moyo ndo tukwatia wea wa banda munda ne tilunje thino la wanza ku kyanza be na wenda no ko Joma saka uta maofisa ma polisi kulikila na kumatongwethe kuma mundani uyu maweta tova thukanuna meao. What crime have I committed? Amemba yani mawetakana kiko kikina matanithia kwithwa meyumbanite kwikanesa mateuthu na mundu kana mateuvetia meao kana kutula maenda maofisa ma polisi mate mitalatala ila yevo na kweka mavingisa ila matwaisi maundu mo. Nethani na osenyo mwingi muno nundu twakilia tuyendo likawea ni tuthukume ni askali ni moka na matukima na ntia ngasi na makuwa imbeo na maembe na ithie tuikulia serikali ati ile twithini gwa kimunda no la wito munda ni wito mundu lokweto tuthenia ndasa kwa ni member ni ithie member ene miunda we mwene aumie pa atwikana nukosa kwa ukuko tuthina cia miunda ni la wito serikali ni tukulia mwana yungame itutethesie nikenda tukwate miunda yito tutone rethia we miunda ni yito Jakeli ni tukulia miundela dhombe utete atutavye ate niki na ena excuse niki kitumi wate miunda zitu ena excuse ya kanazi na loni ila kuka aunga meserikali itutavye ati we mundu tho ena bina kwe serikali nikenda atwike kana serikali na ni kumukia thino munene wa miunda ya methito meweta kana ni mavatito ni koti kulika ateoni ndongo inene ila sithito yukite utongo ivatito kulika ni tia memba la matena uthu kana matena thina no miunda nino maenda manemo uthacio kwikanesa kana kuvandali utonyo matethia ivinda yukite. OCS wandu na OCPD ni makwata ibeti na tumea na thukumi mathima enda imo kama zikati ya kilamu mazikati ya tienda umana mazikati ya jao nikahati ndili na ndiko tine lakini ndi mutabia ndi mwati muunda wenda na wa members na OCS Mr. Mauvoo na OCPD Omondi mbeza hizi muete zia mionda yitu achani wa Omondi ni kuongelesha Kiswahili kwa sababu wewe mmoja umepiga tear gas na umepiga tear gas gari ya media ulikuwa unataka kuua vijana wa media kwa sababu wanatusema ukweli. Wacha nikuambie tunajua wewe ni wale watu wa kuweka sufuria kwa kichwa. Sisi ni wafanyikazi
watu wenye wanapenda kazi kufanya kazi na ndio tuete opuzi uzu wako ingine menda serikali kumatethesa kwigithikana miunda yoni ethwa yutethio kwa utondo methitwe mayueta na gweka uvengiso mavinda onthe ala meulika miundani yo kwikanesa askali ni maumela kwasa ona matanenetie mundu mambio kuna tear gas kindu chuni chanzani cia muno nundu kethana askali meukite kumana kila kiende mundani kila meele kwika ni kwita imaini aimi na maima kulia mwikata mundani na nibeetu munda ndukalikwe paikindu mena choke kwasia mundani ndukalikwe miao ya Kenya yasia muskali ndaile kuka kukuna mwene nthi atambite kumana tino la wibo na imutabia niona wika nae lakini askali azumali kama mbeo kunandu kwasia hata kana mundu la we Steven Ndambo Gimoli tu suspect kana nungeta askali mbesa akamanenga mbesa mamulongelie andu muundane pe pandu pe miao ya Kenya ya sasia andu mosewe kotoda maumile muundane wo andu mekunwa maumile muundane wo ibetingo sio uye muunda mundo sutwelekelia mundu umwe mae tembe una mambe yako banda nesa all of a sudden polisi ni moka main uniform lakini matena namba cia uya na ma kunia ibetingo na mwaito ako tear gas bayima betanga mundani maibanda indi kote usio kandithi banundu polisi mama tongolo matotonga basa muno nundu ciendu cia kona we binda ya tene na nene se president ya weta maundu ma food security na ndwa ne manatumie mbeza cio mana ima mundani members mana ima menga kitheka kina tuye kitekindu lakini thina nundu kitheka chunekete ni mundu patena authority ya members wa mundu utete kitheka kikito na kwa ngalama yito kwa mbeza sito ilotete itheka sito nicio kutumia kunenga polisi kana matulunje mundani kiu kiende yamba kende nyine kulya ngavana wa Masako mwandu wa binya tethe cia andu mama tungulu tethe cia andu ma wendano ndini ya Masako nyene toboni mutesia Twitanisia na Mauvoo asu ma wendano matuni kana manibwa umwe wa kimanisio kinene cha Turkana Orange Batia UAE andu mango ya ulau pamutethesia kuivathie wa shilingi ngilima na tatu na miongweli ila utaitwe kimanisio ni kiu na kutuma utaendeya na masomo kuyanisia ndoto yake ya maundu makithiomo cha Kisungu. Batia ulau metikisioni cha Kiganjo thika kaunti ya Kiambu yasekana yuelasmeka kuthosia matunda malelu ni kana kwata ilovia ithi ilo kwasekana ni mbingi na ukwenda atethewe aminokelelie masomo make. Nimesoma mpaka kidato cha 4. Nilisomea Jombe High School kapata B- of 58 points. Ningependa sana kuenda university lakini juu ya fedha nimefika hapo kidato cha 4. Ningependa kuuliza mtu yeyote mwenye ako na uwezo na mtu yeyote mwenye angependa kunisaidia kuenda katika university. Ningependa kuomba sana mtu yeyote ukiweza jitokeza utake kunisaidia, nitajitahidi sana nikienda huko na najua nitapata first class honors. Mamangu mzazi anafanya kazi ya nyumba, babangu mzazi anafanya kazi ya vibarua huku nje, kibarua chochote chenye atapata. Mimi huwa nauza melon huwa inanipatia 200 kwa siku. Hiyo 200 ndio tunakuja tunanunua chakula nayo na kenye kinabaki tunaweka kidogo tunalipa nyumba mwisho wa mwezi. Yeye kazi yake huwa anauza melon ili akijitahidi kuchangisha pesa ambazo anahitaji za school fees. Ningetaka kusema ya kwamba yeyote ambaye anasikia ujumbe huu amsaidie. Na indi ni kwatia ni wegwa kio chucha Batia ethao ina utoni wa umutethesia no umutethesie kana makundi matona kunengane utethio twambo thio mwaingi ovanini itu siokethetie na mavombe yake. Maisha
ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio thambia numba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonthe ona kuo wendegwa no thambia vai kindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usini gwa mwambia ola museo nutaomeona tabateke esilia zile mwolene mokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu vamwe watu wane via tausi wana hithi bandu batekinduwe mama uswe na pesa baje wina kapointi kana nake kamundie kaela no kamundete kale kaombina mundu saingi mundu novitasia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwauo ni kuendeya kwikala vala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa otiwo thimbo kowe ninyone nikomie kowe asi magwa nedio mathiava ake mama iwe witwa akanite base tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie avilania mbya na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambe ya saili na nusu siawiyo va Mutongoi TV ngwataneo ya mukamba na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saili na nusu cia wiyo ethiwa wikalatha yukwenda ethiwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethiwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu nabaka wikala na control da yundu tonyakani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde buyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe omituki ni mutanisia wambie ku depend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi woniye kuyanza ni mausuwesia niwe atikote Mauvoo maituvikia va Mutongoi FM methi atwiyumbanite tumalute matindie matoni kwaku twina kithito utonyi na ukumba ula ukwendeka kwanua mauvoo kula methamani kitwe wasia wa Vilingi wa Mauvoo wina wasia musanza mukuna mukelemu nokenda kuvikia onthe ala matolonganile mutondoni wa umanthi na hindi kwi mbua sua na itulumo na umu wa ilovia italo ya Mutongoi FM ni yikuambuanga itulumo isu kukwetia Mauvoo meo na mithiomo twithiane kila muthenya ova Mutongoi FM ngiuvuvia Vilingi wa Mauvoo nyanita wa Octobius mbili Mutongoi FM ni watanio ya mukamba. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Are you paying your Zuku bill using mobile money? Well, let's have a look. If you're using M-Pesa, go to M-Pesa menu on your phone, select Pay Bill option, enter business number 320320,
Enter the name Zuku, followed by your account number. Key in the amount, followed by your M-Pesa PIN, and send. If you're using Airtel Money, go to Airtel Money option on your phone, select Make Payments, select Pay Bill option, followed by Other. Enter Zuku name as Zuku CATV for fiber users and Zuku Sat for satellite users. Enter amount, followed by your PIN number and send. For reference, enter your Zuku account number. For both payment options, you'll receive an SMS and email confirmation from Zuku. Zuku. Life got better. Ni nogo changi tuendeye na kumanithia Musumbi William Ruto nukwati livoti ya isoila yendeye ya kuthia na mawaliuku alama ili itekwikwa kwa ile uthukomi muveani wa maofisa ma polisi isoila yungamiwe ni ula wa musilimu nene wa makoani David Maraga. Musumbi Ruto ni witikilanile na mawendekethio atatu wambe ne wa muvea wa muikaini wa S na ula wa mayela ithamiwe muveani wa usesei wake livethiwe na ndeveili sia kulika muveani wa polisi wivo wa constable na wa cadet na wendekethio wa katatu maofisa ma polisi methiwe maithamiwe iseseni ingi sia uthukomi itina wakila miaka itatu. Give us your views. Having looked at the interim presentations that you have made and the interim recommendations that you have made, I think straight away we agree that number one, we will now move the police, the prisons, and the NYS to the security sector to ensure that their remunerations and their terms of service are commensurate with the security sector. It is unfortunate that they haven't been treated that way all this while, and I think they deserve, in fact, the Constitution itself recognizes that they belong to the security sector. Number two, we have also agreed to the recommendation that there will be 2 entry points, one at the constable level and another one at the cadet level. And number three, that we agree with the recommendation of the enforcement of making sure that no officer serves in one station for more than 3 years. And going into the future, it will not be possible for anybody to be promoted if they have served only in one station. Part of the requirement for promotion must be that you have served in different stations in the country. I will make sure that we discharge our commitment to them. In the next 1 month, we will receive the final report. It is important that we begin, even as we look at the next 1 month, that whatever we have agreed on gets into implementation going into the future. Kungi ni kana skulu wa musingi wa Kangeta ulawe mbere kauntini ya Embu nutethekia na liukuma kwa kambuni wa kuthauka kalata wa paka 10 tanzia imwe ya kutethesia mathigwa kwikala ilasini tina wa kisioki kwikumbelwa ni munyao na nza. Mwalimu munene wa skulu Samuel Mboi eweta kana skulu o ulauvulanite na wa mathigwa mena mavata memwanya wina vata munene waliuna nyumba ya ukoma vala malasimikite kuwania imwe ukoma mathigwa maaitu na maimwana na kovisa kuma kampuni nyo wa paka 10 Amfrey Njiro ekulia makampuni yangi na ndomango ya ulau kukavamwe kutethesia skulu nekana kwikithia vayumaniwa unavinyika ninza mingi, lakini wakati wa egezaji wa kibinafsi private sector tukifanya CSR tunafuatilia CSR ambayo inajaribu kusaidia serikali kwa mambo ingine kama masomo, afya, ili serikali iacho ikifacilitate business environment kupitia kwa infrastructure. Kwa hii sehemu ya mbele kumekuwa na ukame na tumekuwa tukisaidia
shule kadhaa, moja yapo ikiwa hii, na wakati tumeenda kufunga mwaka pia third term, na tunajua wanafunzi wanakaa mpaka Christmas hawaendi nyumbani, so tukaonelea tuendelee na hiyo msaada ya school feeding program. Tulikuwa na shida kubwa sana ya chakula, sababu wazazi wengine hawajiwezi, wengine wanaleta watoto tu, wanakaa hapa wanasema watakuja kuwaona kuwapatia pesa, but hawana. Kwa hivyo sisi tumechukua watoto, tunakaa na wao hapa na shinda, na tunategemea sana chakula ya kuombaomba kama makanisani. Shule nyingine iko hapa secondary inaitwa St. Clair, huwa wanakuja wanasaidia, lakini kwa sasa nafikiri sababu tumepewa chakula hatutakuwa na shida mingi. Ni semi arid, ni eneo ambayo hakuna chakula kwa wingi. Mvua hata ikinyesha saa zingine ni kidogo, unapata mavuno ni kidogo, na saa zingine hata hakuna mavuno. So yangu ni kushukuru wafadhili kwa sababu ya hii kazi nzuri wanafanya ya kusaidia mashule na wengine pia jamii. Nataka kuwasisitiza wazazi walete watoto wao shuleni. Hakuna kutafuta kutoa excuse ya kutoleta watoto shule kwa sababu chakula kiko kwa wingi. Last week tulipatiana chakula, this week nao tumepatiana chakula, na serikali imejitahidi. Hii term tumepatiana chakula mara 2. Na Mathau kana timu ya Kenya ya muvila wa Mathau ya ka alameithio wa ukuwa miaka 20 Rising Starlets ni endeye na kuyumbanisia Mathau makumanda thauki mamasindano magikombe cha nthionthe cha ka alameithio wa ukuwa miaka 20 balame kwatiwa kuthauka na nthi ya Angola kwiwa chumwa tuendete wa matuko nyanya kwa uya thauki 30 ni mamavikite kambini ya kuyumbania na vala mathaukie na timu waka wa Pride na kumatandika mbao 18 kwa vathei kiwanzani cha Kasarani Annex. Na hiyo game ya Angola hatutakubalia rahisi cause tuko kwa mchanga yetu na pia fans ni wetu, kila kitu ni yetu, so tutaitumia ka advantage ndio tukienda kwao, hata kama tutadraw itakuwa better cause kwetu tutakuwa tumewin. Naweza taka kuambia mafans watoke waweze kutusupport cause ni Rising Starlets, waweze kusupport tu boli ya madem cause mimi niko na imani, si wanasema ndoto come true, niko na imani tukicheza hii World Cup qualifiers tutafika World Cup. Itakuwa opportunity poa. Kwanza mimi naweza sema tukiweza kuparticipate kwa World Cup itaweza kupatia mademu kuinje chances za kuonekana cause watajua talent iko Kenya. The training has been so good. It has been well. The coaches are really motivating us, are really preparing us for the match which is ahead of us, which is on Saturday. With the training that we've had, we expect to win and we have hopes, and also our coaches have hopes for us and they know that we are going to win. Konge ni kana Mathau kauta ma kusinda ni kikombe